Bukela wami lapha ekabhoqo studio ngiphethe udokotela ngiphethe isilwane sikamhlola umthakathi uyamazi ujule kakhulu ngalezi zokuthakathi ufuna sibuke nje lezi ndumba ezizintathu mangaphosisi khehla lami senzani la emva kwethu ngibona kunobhotshwane la nendoda enkulu hlala nekhandle libomvu asibingelele kwezikabhoqo sibingelele mfaka Jobe nababukele emakhaya uDr Mdatela lo wesolo sontshikazi cha bafowethu la ngithi mina indoda ezethembayo nendoda esiyideli awusondela umvezele umbuke lapha ekhaya khona ezobona indoda nje ezethembayo siyakhandela indle nje indle engangena umuntu le vele ke ngeke ungene kwamina ngingeni isha nje kanje mawumelaphi noma uyindoda enamabhizinisi unamathenda ube indoda enebandla kakhulukazi abaphathi bamabandla emasontweni amakhulu emasontweni la ufuna khona umnikelo ungene abonjwa kuzipha sika manje amadoda amaningi ajimile afike lapha ejimile mawumphathi webandla uthi mina nginebandla kodwa abantu abangene ebandleni lami ngiyakwenzela lento ngikwenzele futhi ixoxe futhi ikhulume uyabona la into ekhandwe la yayibona indoda ikhala igazi yaphefumula idla amasende ehansi lento idla isende lehansi mayidla amasende ehansi lento njalo emva kweinsuku emva kwenyanga ezu5 emva kwenyanga ezu4 sorry emva kwenyanga ezu4 idla amasende ehansi lento uma wayigethi inyanga ka4 ngizotshela inesivumelwano phela ngesikhathi siyenza siyikhanda bese senze isivumelwano izodle ekhaya mangogcina ngomthetho ngokugeja nje inyanga wageja yabona njengoba uphika isikhathi kwathiwa njalo emva kwa4 months isivumelwano sakho naye uyaphuma umphefumulo uyahamba futhi kwawena iyakushaya mawuyindoda la ngikhuluma ngabantomzane ngikhuluma ngabantu abathi mina ebandleni abantu abangeni ngikhuluma ngomelaphi othi abantu abangeni esigodlweni mina ngizokukhandela into ezophefumula ezokhuluma thina uvalo suke singanamaso esikhandela umuntu into awoma ngisuke ngikhandela umuntu udayisa uvalo bese thenga isibindi hayi thenga isibindi uvalo lithatha ulidayise uyolidayisela amagwala noma ungakhala kodwa kuphuma inyembezi kuphela ukuthi lento ngiyayithatha lento manje sengixakekile kwanele yabona mfaka Jobe ngicabanga ukuthi usufika igabana lapha ekhaya mawungena la kuleli sango ayikho indoda uyifica iphethe inhlokohlela yesibhamu hayi awugadwa noma ngiyawugaya umuntu ugadwa kanjani ugaya umuthi mina umuntu ongena la ezofuna umuthi uzofika athola umuthi ngoba ngikusaba ukuqola angihlanganiseli izizwe mina sibe umbimbi sikisika izizwe sithi kuhlangana insizwe zonke lizophothula ngobani aseliphothula elikabani lezizwe ezikabani ase lento igayi iphela iphothulelwe la komtatela yonke ngifuna unkulu sondele size ngapha indlivaleyo angeni umuntu mawuyindoda ukuthi ke mawuyindoda awuthi ngijema umnyango ngoba lo cameraman angimthembi hayi vele angifuni ukubona izinto ezingaphakathi la ngifuna indoda ethi sengingayakhi indle ngangena umuntu ezongena mina kuphela kodwa into ekhandwa le ekhaya inesivumelwano ninikezana nina nobabili isethembiso mina ngesikhathi ngikukhandela ngikunikeze lokho engikwaziyo kodwa isethembiso enizosivumelana nina nobabili nayo lento sukuyiphethe ngoba isikukhuluma lendlu ikhanya amakhandlela u7 noma u21 abovu kuphela namathatha amnyama ngidla kuwe ngemuva ufuna uvumela wakho mayithi futhi ngiyofuna amantombazana uhlezi ulala nawo ufuna uvumela fanele uvume noma yini mayithi uhlezi uhlaba inkomo njalo mhlawumbe after unyaka kumele uhlaba inkomo ufuna uvumela wakho fanele uvume ngoba ukhandelwe isethembiso wena ufuna into ufuna ezokudonsela abantu ezokwenzela lento oyifunayo izokwenzela into oyifunayo wena uzoyinikani
noma sifuna ithuna lasekhaya sithatha inhlabathi yethuna bese sikhandela into esokukhandela yona sikunikeza umlekeleli sakuphendula sikuphendula iwele nomuntu wakini umfowenu noma ozophila kuwena sikukhandela umfowenu noma ubaba wakho noma mama wakho ozothi makunabantu abakuphayo bese iyamukela yena bese iyakunikeza kodwa kukhanda isivumelwano ukuthi mina mawungenzela lokhu mina ngizokwenzela ukuthi masikhanda lento sikhanda bese siyakutshela ukuthi lento esiyikhandayo mawunginika ungenzela izinto ezinhle njalo emva kwesikhathi esingaka ngizokwenzela ukuthi ngoba usuku ukhanda isivumelwano sento ezokuphilisa kusasa uzwa kuthiwa lento iyabulala kodwa isuke idinga ingqondo isuke idinga ukuhlakanipha isuke idinga umnomzana isuke ingadingi ingane uyababona abafana abancane bahamba ama-call 7 imangalezi abafana abancane banesibindi bahlula abafana bama-80s nama-90s ama-90s ayasithuka la kuma-social media nama-80s ayasithuka nama-70s bayasithuka kodwa lento yokucabanga abanayo lababhunga amancane lezi insizwe ezincane amabhobhodliyana baqunga elesibindi zinesibindi ingane zami mina angikhali ngazo zingafika nje la manje sive ifike imisi imoto la mhlawumbe ihamba ngemoto kodwa ifike zo4 kuzosetshenzwa angivaleki mina ngoba babuza bavele bafuna bathi mkhulu ufunani baba nesibindi abafana omunye mina ngoba ngisemjondolo la kwavele wakhu round wakhu uround omngaka obuye wathi mina mkhulu sengiredi ngenzele lento sengihlupheke kwanele khathele le genge namathaveni bafana abancane mawungasuka ntambama ngo7 mawungasuka ntambama ku Florida uzofica ingane ezincane uthi uyabheka ihamba emotweni zihamba ngemoto ongakuzoyigibela banemali bayinikela kulento ngisho nokuthi ufuna into thami mina sengifuna noma yini izokunikhandela lento uthi ayikhona edla inzalo ikhona kungaphumi umntwana ongabi namntwana bebe khona abaphila izodla abaphilayo sikukhandelele lento abanye abavukelo alivuki nje sidalo hayi yalivuka umuntu wesifazane sokukhandela uMamlambo sikuphendele uMamlambo sikukhanda uMamlambo uye mngakho loyo ungozufu ngunaphakade kodwa mhla uhamba emhlabeni uyahamba ufaka iphampasi yobusucebithi unakho konke yebo phakela lento unazo izinto ezizilwane ezifuywayo kanjalo kamhla umuntu eyifuna eyithola yebo senzani ngale emva kwakho na isigodlo lesiya ila ufika ubabhekele khona ila sifike sihlale khona sifike sixoxe ngoba phela mina ngugedla kangihloli yebo nginyanga angihloli ungaboneza wena uhlala phezulu kwenkinga yakho bese mina ngiphume nekhambi yebo yikho ke la ngifike ngilaphele khona yikho futhi la ngifike sixoxa khona udaba lakho yabona lesiya sihlala phezulu kwesikhumba sengwe njengoba silapha eminyango sihlala phezulu kwesikhumba sengwe bese sihlala nge-tray umgogodla wayo yonke lo muzi yebo le yandoda ungathini umuntu oshawa uvalo othi yena angazi noma ngene noma ngenze njani usacabanga kodwa ufisayo sike sithi ebantwini akaqale kancane aqala athola izinhlanga zemali kufana nabelaphi othola ukuthi bavaliwe imisebenzi kayihambi kahle umuntu uyasebenza kodwa abantu bathi gqwaqwa esigodleni akaqale ngesibungu eqala qale ngento yokugeza encane abone ukuthi lento ngempela yokuphefumula nginayo yini lento yokuphila nginayo lento yokudonsa bese kuzoba abantu abathi nje thina amandla kasinawo sifuna isigubhu nje sokudonsa lento ekuthiwa idonso umdonso into yokudonsa nje ezohlala hayi isibungu into yokudonsa ngizokukhandela into uzothi mawudayisa ubhiya la kugcwale kuphela ubhiya uthi odile unelisile ugcwale kusebenze konke sikutshela egcekeni esimisa ngekhanda lengulube
ecishe ifane nenhlanhla emnyama kodwa akusiyo ikhanda lengulube limnyama esitshela egcekeni bese kunikeza lo muthi sizamfika wenze lento egcekeni ugeze uphalaze la ubona abantu ngeze bathole nuqhebe la lento ingakubuthi lento izophakama ingakuboli mhla yabola yakugijima impethu phakathi enhlabathini yaphethuza uyabona imali uyiphatha ngamasaka mina angikhulumi inzwabethi ngikhuluma ngento ekhandwa yimi lezi uzoyiphendula yabo lezi uzekhombisa zesebhaveni engithe idinga ngene emshinini lezi azizwe leziya zingena ikhanda lengulube zingena ikhanda lemvu zingena inhlwathi yamanzi zingena ipigogo liyabhubha unontanda kubukwa mina umuntu odla umuthi lapha ekhaya kancane ngibona engaswenkile imali into zabo zithi into onikezwe lapha ekhaya ithi abantu abangibuke ukuthi nginani eshayiphethe ngempela ayiphethe ithi lento ngibukeni ngisho nakuthuudla isibunge usenisibunge salapha ekhaya ithi lento ngibukeni ngoba inepigogo nje lento unontanda kubuka nje lona azikho izizwe zale ekhaya ezithi mayikhawe iqedwe lingangeni ipigogo ingangeni ikhanda lehansi namaphiki ehansi negalukune liphelele izizwe nebutho ziphakanyiswa ngalezo ilwane ayi ujule kakhulu ngeke akekho umuntu mina mawumelaphi uhamba le ekhaya akekho ongavala umelaphi uhamba le ekhaya umvale usebenzela uma umelaphi usebenzela ukuvulwa uyavalwa awoza ngibona ukukhandela lento mina ngizokunikeza ibutho lemnyama ikunikeza mina akekho umuntu ongathi uqhudelana nami onesitolo kunomuntu okuphazamisa ovelo wakhetha ukuvula into efana neyakho ngizokunikeza isichitho mina shaye lo muntu bemnyama shaye lo muntu amfika uchela lapha ngisho nginikeza umeqo lapha bethomba lapha yabole inyabo umzimba wonke apha eqoka impethafe kujuliwe ungathini ke ukukhuluma nabantu abaphethe amathende ukhuluma nosomabhizinisi abaphethe amathavela ukhuluma nabafundisi abaphethe amasonto mayelana nezinto sesithintile sesiphethe kubona bonke nje abantu bamathende nabantu abababandla abefundisi nababhishopi basondele bangibone anginalo futhi anginalo uvalo babhemu ungibona ngimncane nje angibona ngimncane nje ngingaka la ngiyayikhulumela futhi ngeke ungizele ngobuthi ukuthi umdala base uzofuna ukungeya mawuzongeya ngizoxoxa uphethe imali yakho mina ngincane nje ngeke ngizakusebenza ngiyaphuma manje futhi phuma hamba mina uma usuka la usuka khona usungezile uzongilawula ngoba ungibona ngimncane usuke uzothatha insebele lezandla ziyagaya lezandla igaya umuthi futhi nentande yayigaya edliso ayikho into engayigaya ejulile ngisho idliso lokubulala mina kaligaya mawusubona nje ukuthi umshwana usuvuthiwe thathe lento umdliso uphoyizeni lokukhufa lokuvusela ukuhluphile awukwazi ukuhlushwa umuntu ngikhona uhlushwa kanjani makhalana ngikhona ukuhlushwa makhalana ngikhona sesiyahleba sivale insizwa nje mina indoda ethi mina ngumnomzane ngempela ngifuna ukuphila senguhambile umhlaba inkinga ngiqondana nabantu abathi sebehambile sebehlupheke kakhulu athi akukho la ngihambanga khona ngisho laba abadumile bese besahaba ngeke azayilande phela imali yakhe kulabo bantu bayagadwa nje hayi ngeke ayilande mina sondela kunalo hayi mina ababhema uvala nginalo hayi mina uvala nginalo akekho mina umuntu wathwaliswa yimi wabuya uzopakala uzofuna imali yakhe ofika la ofika athi ayiphi indlela unganginyusela ngayo lento ngoba iyasebenza sinyusa lento mangikukhandela into ngiyakutshela mawufuna into ephilanga mina hayi woza phatha inhlabathi ethuna sikukhandela into thina mina ngikukhandela mina ngithi the ngihlalo sobukhosi ihlalo zilezi ezihlala amakhosi ngithi bheka intaba enkulu ongaya kuyo uhambe entabeni ufika uyoyikhandela lento entabeni esicongweni bese ubuya uyoyiphothula emfuleni uyiphothula ezibeni ubone ngeke uhlolishe ngakucebe yini sebengakhuluma abantu abanamakhanda amakhulu bakhuluma into abayithandayo bathi bayasilawula mina ngeke ngilawulwe isangoma ngoba isangoma sikwazi ukugama umuntu okuthakatha ngithwasanga mina ngugedla engizwe ngumuntu othwasile mina uyalapha kuphela yalapha mina ngibhuli mina angihloli lezi nyanga ziyahlola angihloli mina nginyanga
ingakho nje ubona ngeke ungibone ku TikTok TikTok ubona mase ngiyiphostela into zami angichomi funa khona ngintanga nendaba ukuyibukela ngento uma ngisuke ngisho funny hayi sibhala ke for fun abantu abangidingayo ke bafowethu inamba yami 067 164 6507 ngitholakala eMlazi kwa B mawathi nje Dr Mtatela izokuthatha ikubeke egateini ngeke ikudukise liya address ebithi 226 Street bhala manje uthi Dr Mtatela izoveza uDr Mtatela bese ithi isolo sontshikazi izokuthatha ikubeke egateini ila sifike ekwenziwa khona izinto abantu baphila hayi umlando obabheme ngiyoniqophela kodwa ngeke ungizwe ngithi vu ngiyawuqopha umlando umkunzi ke ngihlezi ngisho ukuthi hayi cha nginkunzi umlazi ungaka ngugoqile ayikho inyanga emlazi awuthi uyinyanga emlazi uyinyanga ngani ayikho inyanga emlazi hayi yimi ngedwa inyanga siyabonga kakhulu